Alo fatu ka inga malo tautou ka teki pa mo te tau mo le lepe fuki o te temi whelawe i ani whenua tūpulanga. O ngei ko te whiri ani mafuri e tō whakatahia e mo ata tō whanau tūpulanga. Pe e whine mui o te temi ke tō vai whakamatalai ki a whaahinga hako, ngā ue. Pe e ko whaahinga mea pe na tō whiwhea ki ei, pe e ko te uwhakatutu upe ia ki ona tō ukahau. I te awhia whinei e tō whelawe e palalawai pa mo te talavu e ni ko lui Kafo Vailala, Maite Koloko Vailala, ko tōna tau ua furmatolu, leva ani. Bonsoir et bienvenue dans votre quotidienne fénois qui vous emmène dans l'univers de la jeunesse de Wallis et Futuna. Comme chaque jeudi à 18h45 sur la première, nous vous proposons de découvrir, échanger et éveiller votre curiosité à travers différents thèmes qui s'articulent autour de cette jeunesse avec, bien entendu, de belles illustrations. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau un jeune coiffeur barbier à domicile, originaire de Vailala, au nord de Uvea, Louis Kafo Vailala, âgé de 23 ans, que nous retrouverons un peu plus tard, juste après cet extrait d'un vrai service de coiffure à domicile, pensé pour les hommes. C'est signé Louis. Ça donne ça. Louis, malo pe sau kataki, pe mo te lava mai, ki te whakaawhine whai atu. Ki malo kasongari, si kataki pe mo te whawewit pongpong. Mahino ki au Louis, ne mo le malau whuki e te u vainga ako, ne ke muri koe tu tau kua hiri, ne ke kukena whune mo upepa ako ko te bac professionnel i te whai kuka, o whia ki tō BTS Communication, i ne ke mauwhuki karetonia i te luawhe u furmatolu, ne more ke nofo i he vainga ako pe e tai. Ko tai e tōna tupuanga? Mahalo ia kasongari. Tupuanga taku more na whai vainga ako pe e tahi ko te whia arupe whia ilo ilo ki te hau ki whainga ako fō. I te bakpo kuka. O whai pe ki te o lawai taku aro ki te BTS Communication i Lycée La Pérouse. Ne tupu e o lawai la taku sui e tahi whainga tuunga o te ako. Maorunga. Mahino Louis, pa mo whakamanatu pe, mo whakahahagis i kāinga ai mamata mai ki a tāua, i a taune ako i te whauwaka, i te rise pe ani o tātou i mata utu, hiki atu ki te whai kuka, ane maua i ato Pakelolea, o whakamurimuri ki te ako ani i te communication, ane maua i ato BTS i te Lycée La Pérouse i Karetonia. E ne ke tō whakahauku whuki Louis, pa mo ni ako ako ngāue, uwe ani, wheki Karetonia, ko whea, i te vainga ngau ne mauhinga ke heki ako. Malo i kasongari. Ki au mlaulawa oi e ne whainga ako ne mauhinga kau. Ne ki au ne tatau whuripe tu ako na aluai. Ne aulawa maua pe te u whainga sio. I te atunga o kehe o te mauri. Aulawa aluai ki te whaime kansi, hau ki te whaikuka. Aluai kai ki te kipepaini ki te BTS Communication. O so lewa ki te mortatau te whainga ngā ue. Ko ia kia au ko te mea lele ea ka o alu whilo i mea whuri. Ka o poto pe te whakahago te ngā ue aia mo kātou mai kia au. Tai e te mauhinga Louis ne ke tā ofi mai kua uhinga pe mo te u ako ngā ue aia ne ke whakahauko. Moe mauhinga neo tā ofi ko te tokoni ipa o te kau tangata ne tō muri tako ako. Tanta whakaha mai tana tō poto ngā ue. Ke au lava whakahoko atu ki muri atu ka whaitu la kua lete pe kua pule atu si ka tangata poto i ei. Pe ko te mea mohinga ai
alawa ta awhi taku ratonga aku. O nge la e au fia lidio mai ki te ako ani a koe, BTS Communication. Ta te mea ne ke ta ofi ne mauhinga ke a koe i te whahinga a koe. I te mahinga nā ta awhi taku whahinga a koe, ko te tamatou ngau tū masini. E ke tamatou ngau te BTS, ne le tamatou ngau ki tū masini, ki te whai te u tuki mea rani ngau ka te pub, ki te whakahahata ki ta whahinga ngau e. Pe ko he te uila o he konga, e hoko i te whenua, ke hangai ke ilu i te hahai, e hoko i te whahai ai, te hola ai, ke e tonu wei ki ta poto i te whakaatu mai te hahai ki tau ngāua. Ahone, ko kato e lilu mai lewa ki uwea nei lui, pe ko ke whakahako lewa i heki i ngāu e whaikosi i uwea nei. Mori whuki la arutahia pe mo te u ako ne ke muri i koe, ko ne ke manatu ke whai e te ngau eia. Ape ka soangari te koane o pala tu peana nei, ko te whapeo te pangau ki te mea furi, ko ia ko whakako te hokanga taku pangau ki te whaikosi. Ko te konga nau manako ke te ke veriveri. Pene whahao pe te temi mo te tau mai te tangata ko nangi kato ilu furi pe ko Paseka. O nā whakahokai te ki ngaini ko te whaikosi o whakahai te tahu ki whahinga lamote. Ko te kosi uru. Ne mahani mai pe tu te miai ko te ne kosi popani pe tu ki fu urui. Paka te minei mori ke he tamusia ke whiwhai ki te whahinga kosi ai a te ukui. O loto nā tau i tu ki kosi e matalele tu ki fu uru ke olo. Whakahaha ki tua e matalele te kosi te uru. Hene ko te Kristiano ai ne whai te ki ngau. Whakatupu whiwhia pe ka kita he ko te kosi uru moro ko he mea no. Ki te whakahai pe to ki ta manatu, ki whakahai te tau pāki a koe, pe mo tau whahinga ngā, mo te ki ta whaiwa he te whaikosi. He kālele pe tau ngā oe, pe alu pēr nei ki Kristiane o te take me te uhahai, o whakahau mā maari eia, pe ola vai whakaro tau ki ngā oe, ke whakatohe ki whara whaikosi, pe ke hoko atu ai, ka tōlele pe, pe whakasiusi atu ai ki mama atu, ke tō he tehangi ki kautama pe, kua maharo o tēnā whai ni uwea, kua haipene tēnā kautama whaikosi, hei ki ilu i ke whewhe. O ngā ko tau ne tukutuku mai ana nei lui, i e whuki tu whahinga kosi, e ku whiwhai ki ia i te taia ke o te temi nei. O ngā ko tu ki whahinga kosi whewhai. Ngā ko te ki whahinga kosi la ko te degade, ani pēnā o whakahau pēr ki tuku uru i te anawhi. Ia. Ia e tuki... Ia ko te degade la i ana. Pe tahu ki kosi ke heke. Pe tu ki kosi ngā o te taper, tu kosi mule, tu birthfade. E lahi tu ki whahinga kosi matalelei. Kai tono ke ki ta poto i te tonu whakahoko. E ka hau te Kristiano ai mo tana. Ke arutahi ta whito whuki pe mo te taravou ai. O taravou ai. He tai hau pe te Kristiano mo tana whahinga kosi. E ka hau pe ai e ko ia pe a whiwhia tona loto. Pare te whiwhia pe mo kita, hene ki whai te loto te Kristiano hene hau wharara mai kā koe. Wange pēne ko tātou mamata whuki te ki whai ata ai nine whakaha ai whuki i e tō whaiwa whaikosi tā whito ki te u whanau tūpulanga. E au whakalawe atu lui pe e kokoe pe, ai nā whakahoko i e te uwaiwai whuki ai o tau ki ipasina i te neti, pe e ke ngau whakatahi pe moni tahi atu u whanau tūpulanga. Mare ka so. Ko te ngau ni a whakahoko, ne ka mata nā whakahoko tako tahi pe ki ngau e. Pai whakaroro te temi, pa te tau mai pesi te hina ko kalora tau afu. O te whakahoko e te ngau e, ko te pāgi te uwhaikosi, penanga o whakaha i te upasina o te neti, a ko te Facebook, hawa ki te Instagram, pe mo te TikTok. Pa ko te tuki awhishi lewa e whakatu i tuki koro ape, ko te hanga lewa ki te hanga i e tunga ane, whakahau te ngā ai. Pe e ko tau ngā ue whuki lui, e whala i tau whakahau pe i tō loto whale, pe ke aru ki te api o te uhahai. Ei, ko te eloa whailo pe kai. E na tō telefoni me pe nā tō, o whalawalawi mai pe lawa tana tō mai ki whale, usua pe lawa haku whakarakangi o nā tō, he ko te more pe huki me haele. Ko tau whakatutu ke langa i ho wharekosi uwea nei lui, pe mo whalai whuki ke toe ako ai. Ia te taia ke o te temi ki te ngau eia,
Ko te ia tau sio mo tau tā ofi ki te fua lewa o tau ngā ue i te kua kamakamata lewa o tau ngā ue te mini. Ko te e whae au whawhiwhi au pito ko te kamata mo te whainga fua. E tau le furi pēo te kamata o te mea furi e whainga ta atana langai. Pēne ki au moro ke whainga ta e te mini kau e neku sifu whara pe taka whaikosi. Pēku sau mama au ki te maori. Pēa ko taku whakaamu ke mea, ke lawa wai hu matapā ki ngā ue, ki te whānau o te whenua. E ko te temine kua lehi te whānau kua ori ki toa puleanga o kumi mga ori ki ei. Kai anu wheta tō ki whenua o kumi te whānau kai kua ori nā tō ki tū. Kai hange pē ko te lea alui, ko te maunua pē te maori uwe ane mufutuna. E maunua pē te maori e maunua mufutuna. Ka kita pē te tuu ki orunga o langa i te maori ki orunga. Ko niso tā te mi whelonga i lui kua whakausi uspelewa ko tāhina au whakaamu whakausi ki te taia ke o te temi e mamata mai ki a tau i te whiawhi. Ko te whakaamu pē e tuku ki te tamariki o te whenua ke ko tō loto whaakātaki. Mo maori whai kore tō mau pē. E ko te konga e maohinga ki a kita. Au te whakatenoa whau ki te maori he morita uli te temi e te oe ia kita te maori. Ke loto whakataki hoko te ako, oro pe whai te maori whakarongo mo te maori whakapapa. I toki ta loto whare pe kotua puleanga. He ki ta maoe pe te ulele o te maori. Kai whewhaelai e te whahinga ngau e ni ku ki whakahoko tau ki whakaamu ki te hoko atu. Ko te whakaamu pe ke wharatu mo me pe si hahai o me ke kosana toki whauru. Pa ke hau tū tau ai, kua tūle whai ki whare whaikosi uwani. Pa ke lawa mutaka aro whai ki whakamasa whaikosi ki tō pulanga. Ka hau lewa o lawa whakamehe ki kaupeti he ni, ke mahana tō ki ngāu. Pa ke na tō whakahai tana tō whaikosi uwani. E tō whara pe whlama mātou ani whawhine e lui? Ai, kai oranga nei ko tau e hei whaako i ei. E maangi o ko te whauru te whaikosi. E whakamalo atu lui ka whawhailala i te aluanga o tau lava mai te awhiawhi, whakakoloa pē tiki i temi whelawe mo te uwhanau tūpulanga. Peka inga ko se atu lewa i te whenua tūpulanga ki te awhiawhi nei, malo tau tō whiawhango no pē mo mamata mai, ki te u potu tōtō ko tō kātaki anga pēla ki ei. E huki tōtō e whakatahi whene pēla ki te whire ni maka hau, tau ine mo whātu.